Ibwega okaire gutugwata mbaru mabango nethe shitu show na ingwitikia twenderete bwega na jojo mwaka nejo mweru manto neja meru na ngucokere nkatho nuntu bakwithira ugwatanirite natue igitare rionde na bado twina muchoro kwa Reverend Dr. Mugambi na nkimucokeire nkatho muno nawe ngucokerie nkatho na ncokerie antu bathe Alba Hotel nuntu bagutwa guntu gukutongia togara kuthongomere muno tukibacokeire nkatho nuntu bagutugwata mbaru kiri mubango juju na tugibwega na twite na mbere kugwatanira na kumenya Kimiru na kumenya nkwagaya kenda ojora Reverend kuga roje rucoka mwerene. Karibu sana bwana Reverend. Thank you. Narwa igona ku naku Jaro kenda gutwira narwa ri na yo gona ndatiga kiuthi na ni ndauga ibwaga muno mbere ngucokeria nkatho muno nuntu pondeta kiri Weru TV ntage uhusiano na Weru kairi tiga narua inarua na nkarura ira Kinyani TV mbona kethira uiba na Weru ibwaga nuntu bwa kuba na nkabaromba bekire metere Kimiru inya muno yani bethirwe ibo bakuonania ngerekano injega nuntu gatega babange bonthe kiria kwi migambo ira bendaga Kimiru kithairwo kiri gintu ja 40%. Bacoka bagekira Githuiri ndio bacoka bagekira Gikuu ngugi kabecha mandu jaga chabacanira au chabacha ndio nirakurukana kurukana wewe kaleta thina wona ndenku baromba bacokie ruje mwerene ngweteke bakuigwa nikenda o kithaini a Meru kie Kimiru kiongwa na bachwe antu baria bakaragia Kimiru tekwaragia chunko rĩrĩa bautwĩra mantu na rũthiomi rwetu rĩrĩa bakuga rũthiomi rwetu iruo rũthiomi rwetu indi tankubathomia imbije bamwe bao ote Kimiru bathoma nuntu Kimiru kiritanagwa ndatigire itira na mwanka standard 4 ema onda gathomera mwanka class 3 na ndewe standard 4 niyo ira iri iguru muno lakini keni ndenda kiritanwa Kinya University. Wow. Kada mtu nakwenda kuija Meru ariraga kumenya Kimiru mbi na najira Meru kwe yes itukuga rũthiomi rwa Kenya ikithoiri bũibo bwaga muno. Very good. Lakini Kinya ndwaria ingiri niritanwe na irio wanto bakage into kimwe omuntu akimenya nare umite akimenya imbia kuthithia ntukwera nyimbo wa Thiongo akenengero wa Thiongo athithirie bwaga muno nuntu mbere andikite na chunku neu mauku andikite na chunku na jathithagua Kinya form 4 ya literature the river between for example river between yarere chunku lakini rĩrĩa ajathithirie na Kimiru na thithirie bwaga muno giko Kimiru kia
riria ajathithirie na Gikuyu athithirie bwega muno na nĩ nkuria Kenya bara bandikaga Kĩmĩrũ nabo bambĩrĩrie kwandĩka na rũthiomi rwetu na rũthiomi rwetu Kĩmĩrũ teka gĩtarĩ na ũritani kuma mwana mwanka agakũra harĩ ikwarĩ na stages o ici twĩnacio enkinyo ici twĩnacio kuma kana gakenke mwanka ukantindiri na ijo nkuria na ndĩ tujakurukire mpa na mpwe tukimenyaga jaria jakethirwo jatigija maingi ijo nkwenda kugwetanga na njĩra nkue nuntu mwana na kuragua bwega muno kana karia gakenke kanto murume getagwa gakenke kana gamuka gakenke kau getagwa kinyako gakenke gutathuranagwa ngũrani kaĩndĩ kana karĩ akinyaga mĩaka ĩrĩ agetwo mwana ĩrĩ tano bombe betagwa mwana kaĩrĩ gũtarĩ mbathũrano na gĩthomo bathomithagua o ũmwe gĩthomo kĩrasi kĩarĩ kĩmwe ĩndĩ mwana akinya mĩaka ĩrĩ gatagatĩ ka mĩaka ĩrĩ na mĩaka ĩtano iria ambagĩrĩrio gwikua kĩbangĩ naĩ ibukuga birthday tĩmũkugua bukiuga rĩu ikwarĩ njagwa Kinyayo birthday kana ĩrĩa yetagwa mpenjo ĩrĩa kwenja njio ya mwana kana kũrĩa kĩnda kĩa mwana kũrĩa kĩnda na mwana ũguo agekĩrwo mũkoro yani akatharimwo na akambĩrĩria nandĩ kuonua ana bangĩ akambĩrĩria guintroduce hii community kĩrĩa na bangĩ nau kĩkĩatho nĩ kĩrĩa kĩa kwakia marigũ na mũtundu kĩkĩatho kĩu na ndĩ andũ aigua thoni akambĩrĩria nandĩ kũmenya bangĩ betarĩ awe igita rĩu nĩguo kwathithwo aciari barairwo baithuranaĩra nabo kũgĩa na mwana ũngĩ ũte mwana ũtiarairwo mbere yau after 2.5 years kuma wetu gwĩta ĩtano mwana nũnkakinya mĩaka ĩtano nĩkũringana ni ngonya no chatangĩrĩte au kĩgonka na rĩrĩa nandĩ rĩu aciari bauga nandĩ gũkarĩgwa mwana akenjwa kĩnda nĩ mũtundu rĩrĩa aciarĩrwo naju ijo amenyaĩrwo najo akarabwega mũno ĩndĩ jwenjagwa rĩu ana bangĩ beja kũrĩa nchiũri cia mwana nĩmenya yake ũgire nĩ ĩrĩ nĩyo yarĩ mũthia ĩrĩ nĩyo yarĩ mũthia mũkũrũ na mwekũrũ batingĩ twakana kangĩ kaka keja kwambĩrĩrwa mbĩrĩrwa ikuga kana gateonkete kang'ania iria rĩau rĩako rĩa ng'ina menya iria rĩrĩa irĩrigairie mĩrimũ mĩingĩ mũno lakini twenu twererwa na Cerelac twererwa na bibingĩ tukagwatagwo mĩrimũ immunity ĩkathira nũntũ bwa kwagia umenyeri buria bwa iria rĩa ng'ina haya amenya kũgwata inya
kautembererwa kairi na aciari barengireta kana kakuthirira nthirerwa ore jairwa ndegwa okira oterekwa ugote chamberie nthuki. Okay. Yani ikwari na mitre ekurigiria ule mwana ule kenda mwana ule akora bwega ile tutuma burekeria mwana uu na ndeko keja tugira na ndeka gechonko infancy katoje ale chaudi hu niwe tuitire mwana na niwe aririrwa nchutia mwana katoje na nde school age bao kinya egitara gweta chukuru nonto chukuru kinya tene iteta kwa bugwike twana na ndege kai standard tu kai na miaka 2 na miaka 3 ko kinya stage yera numero na ndi ni introduce mwana akamenya na ndi na menyera bara bantora na nonera ndukiao na ndi ilio kakamenya kwa boranwa tanto muromo gagetwa kaeje kakare gagetwa kare okay na ndaga ukinyau ilio gatonya standard 1 wekoditana very good na eu yade ngie kigire ntiarĩrĩria ũrĩa baritana wa initiations you ende ankagweta tu kuonania mũmero tekariti kwari na kithomo nakĩokĩra mũchũnku auga atĩrĩ kĩũragwo buru kĩthire education system yao culture yao ethire nonto kĩarĩ practical ngie kĩgĩrĩ nĩ ĩteithagia mwana akambĩrĩria gũtĩka tũmĩte initiative akambĩrĩria kũthithia manto na kũgeria manto ewe nũntũ naritanĩrwe na kĩgongwana kĩrĩa kĩangia kĩgĩrĩ kũgĩa confidence rĩu akambĩrĩria kũgĩa kũgĩa na gũciĩtĩkia haya arĩ wau akaritanwa kithiganchege nako kithiganchege ewi stage yejiri naka nengana rĩu imeka 5 mugwanja neturi na ndewo ya kuiga athithio ntakaigua agichokia akathithio ntonandi omiritie na akathithia kũrĩa bwega kũrĩa akaigua agichokia akigua nkorete kũgĩtabũrĩa akamenya gũtĩbui yeu nĩyo yetagwa kithiganchege nĩ muntu wĩtwa Piaget Jean Piaget in psychology ugo tathomerwo nĩ mwarimũ mantu wa psychology Jean Piaget ngũmũririkana jara uga nterikarani nterikana stages cia development arĩ na stage 8 cia development na nde mwana ũmwe nande akomba kwimenya akambĩrĩria kũthugania akambĩrĩria gũkũria uume bũrĩa bwawe akaruta kithiganchege kumba kithiganchege kinya mĩaka 8 7 8 kana kare tutegetere kare kaeje kagetwa Njũna kana mĩaka 8 ndeu gakinyia around 7 8 kagetwa Njũna na ndĩ nĩ Njũna Njũna kare nako gagetwa Mũthera keke uga tutugere aregete kaeje na kakangi getwa kakenye kana kare na nde kagetwa Mũthera ankemera cheja era ariko ari nkemera yewi muntu wombe de athukia igetuta aya turauke Mũthera etara mbere kidogo mpanda ikemwe na tugicoka area
baraba tukwete mbaru mkatho Daichi Farm no tukura sausages ciao toitoka na tu ibwega tujojo batukwete mbaru Daichi Farm baina sausages indongira ana baka kenera shakuria breakfast rewe na barbecue au wakake to sausage twaku to smoky na na tuchokerie Silver Spread mkatho Silver Spread Hardwares barara mugutano PVC pipes au no kadara into genuine arakire Silver Spread Hardwares nyabono batuwete mbaru tukabachokeria mkatho muno na turiaja alba inyoto kuletera mabango jojo mudongi joa the Chetu Show tukithoma Kimiru kiongwa jaka turi kiracine take it away daktari. Thank you wega muno gato joka kaire na ndeto uma muthera na rutere ruru nginchuna itweta miaka 9-11 kaka ije geta warunge kaka ari gakambiriria gwitwo Gakenye na nde au ibambiriria gukura eu yari phase 2 na dai kithomo ka chunai kakombere gwita kiri biji bia kakara tweje totonge oraundi otandukeko ende gakuthoma na no chuna mwiko Dela karitanirwo ngie kigire kithiga nchege na kana mataka ikamarĩrwe ge public ya enji yao no gachona mwiko yes no gachona mwiko ete gachona aginya kunchona kajuga batachona na nde unio twetaga ale childhood tumere au twetage school age nande ale adolescents mwana wa mweje eta wa mpenda mpenda wa mware nwageto mukenye irambagiririe gwito mukenye na kwito mantu twetha of course twika mwiri ni ukona koga Kenya ndaika ithoma kingina mpenda ikathoma rĩrĩa ũkinyire aja mĩaka 11 were runge iria ũkambĩrĩria gwĩta nyamwe garune ya bagu mũno na bambe kũrĩithia kuma mĩaka ĩrĩkũ wojo noe kuma mĩaka 11 iria babambire kũrĩithia kũrĩithia arĩ ibetanagia kinya kũrĩithia ba mĩaka 5 ibetanagia na bange kũrĩithia ete kuraga muno ende bobongo batengerethia ari nontu ninge katiura ima na batindania kaura ale adolescents na adolescents ndakwira na ndi mpenda ule agetwa twetaita miaka 14 agetwa mweje ungi agetwa mwari ate gombo Kenya nande au tu kwa mwari haya nao aritana gwai baritana gwai mbere mtu naitagwa kabicho akora gwa mtu kabicho akagwa kabicho ri ndakoruma na kena akaweta ndakoruma na kena akaweta nande yani kinya thinking yeu nako kwambĩrĩria kũthugania na logic nae manto jau jakambĩrĩria gũkũra aikinya 13 akaritanwo Gatunde nande Gatunde ikwarĩ na kinya kũrĩnjanĩra gũkũnene mũno kĩu ikio kĩatho kĩrĩa kĩarugagwa kĩa Gatunde nundu mwana netĩte kuma Gatunde mambura nande ũguo atĩkara nyombe nyina kairi ari ikwethe batara na kĩranda kĩa bieje aritanagwa mũno
ikware na aria bakara kobiye lakini na aria akaritanirwo muno igwa ikwethe bagiota mwanki au ande na choka akaritwa gatire na kigumi wojo riterwa kigumi aina miaka 16 17 atatano na ande agetwa mware agetwa abi mweje agetwa mweje mware eto mware achoke akinya miaka 17 19 agetwa ndingori mware no agetwa ntirikoi haya kumau 2021 agetwa mpuru wojo mwe mweje okay kana agetwa kinya rugo mware no agetwa ndamari ero ndaigwa na choka tanwa agetwa ngutu na nde mweje aritana wa Olingori okay mware no akorwa nkoro expand please Olingori yani naetherwe proper adolescence wojo no ukorerwa nkoro already nagina na muchore ukumenyeka muchore unwe ukeja kurungama kenda mware agwata matumo jaire akurwa nkoro tiari cio mugemia na kuumiria okay niria bugwita tatui tattoo okay nande ore atano agetwa ntane baba na boy baere achiere na mwere ogutu akwa muchiere Iboba akaiboba kora mbere ntomurume agetwa muchiere auma ojo nwe ndaneje egeta kwa ibange ngoromo mbio ngoromo akeya wita garune agetwa mdaka baba nabone achiere ene bate agorwa ale bakara na kembia to mabeto kwali na rutano muthaka karitwara mare kendomba kugira mutani scouting na military kore ombore rugare ke ndamari ale mweje na ritawo Olingori mware nkoro bagachoka akanarume ibaritana kwa nchibi okay nchibi none ikuate nchibi niyo ababura na babaya mopomte abagitate bakaburanirwa nondo nande bakuwambereria kubimara bakaburanirwa bakamenyana nkoroki nini lakini bagwete ndoni manto jo dhadiari yatetha ibro jari au okay nande bathiria kuma nchibi irio nande bakweja rutano haya bathiria u nande thakaikara mare kana lamala bageta garune ore tuitere muntu wetu ai menya na mbere riaja de bakwenda kwa beta bageta kuramuka eku kugira ng'ombe gota ng'ombe
batengeta mugwati gwete no mwankalingi ate bavyani no mwankalingirie no mwankatege arombe Murungu one rugendo ru rugetata kuwa no twa wera kwa ete no mara mari. Wow. So discipline kumo kana ete jombe discipline na methode na spirituality ire kuwetaga. Yes. Niye koditanero wau mekarie mega ake ya ukuria muntu. Nandi training ya warrior ya beragia kuma age iriko ire ya beragia ire mweja trainer go kana ya tanwa mbere gote ende dede ya to jere nchivi ni aja ikwa jokabwa bakai every stage kwa baba akoroka stage yo kurubwao niki nundu bethairo bare atongeria kenda baditano gutongeria. Okay. Na bange bare yagwe kiria bataritagwa imweja ataritagwa ramare ari ende nundu bwa nchibi nombaga gutumwa indaka kebieje bingi. Okay. Yes. Ikware na leadership training ere yabu. Okay, age set, I mean, every stage. Yes. Gechunche kwaditana kwa utongeria. Nakena mwalimu ogechunche. Alimu abateo. The entire society na mwalimu. Ale. Bangina. Bobongwa. Uterwato renge umote na abagu. Utege tada? Uterwato. Walitano kwa. Utena abagu. Wa ukulita. Yani mwalimu. Yes. Wa ukulitana. Imo ukadia ntato na imu. No way. No reo kodwa. Odwa agia discipline ye neke. Nonto kinyuano hapa nishwane. No aewe kanukia. Inzoke yao. Okay. Okay? Aya. Nyanda kuma damare? Nakwena ba weta kuramuka? Beja. Ilo kwa dhiza gwa kiatho gya kuma kirugu. Kiatho gya kuma kirugu. Remember enjia mwana. Ala arerere nchiuri. Cia mwana. Akweja enjwa agito tano. Okay. Adiria auma weje akwandaka arakuria sagara yai nkuona bwena chio iti nande icho thagara wow ukiwechita kwa thagara ugachita dreadlocks kairi thagara ukigwa auma kuramuka kiatho kiejage karabwa kia pombe na ilo de kwantu beta kwa marietwa jagito bila bejera na byo reba makuramuka yo kuigwa babu ageto ntotwa mwali neza wejita na mwali dede tere kuramuka ntoremberia ejere na tumo. Wow. Kerasi nandeke ne ukebuire na jo ne uketere Tete baba ato dirangie ngoke ato diri please aya tadirekerie ni yande mau batu akuramuka babirerie kuramuka bagakaranga ku garuni na bamwe bakaiwa bagwita kurana na untomogwa na kuranire wao uri akamugwe ukayo giambuke na nde bakinyau ndera baindera romboro dade iba mbere kirugo bakenjwa tagara bakambereria kwa muruawu na muruawo ikuga bautuo kora
batigire bange wathani niona nde ntwikwa kendirira Aciere nabo. ya Aciere. aciere ibagurirwe ibaere kuru Bau na ndeba kugurwa na bakwendelea na side ya kuru. bakwendelea na nja ciao aya na nde ntomurume tukithiria iria akaritwa njuri nene ya jakyo kia motha na ndeba baba no sorry akaritwa kia motha anko gite bu kai kuru na po impenjo riria agitira buria anko gite baba ri amboje ke kawa gaka ibwega ka wikerie tujuju thank you anko gite o kamaka nkwiri ibwega na daichi famba kwaja na bakwa jojo tujuju sausage chiawe ingwikeria bajojo Alba Hotel, thank you very much. Silver spread ibwega muno tona kaire Sunday wengine nto ithatire oriu tuge ibwega na baba kejo kaire na kaire kethara ko mwenda mpandikire ukiri comments. Cheers.